kuyavukwa la ejobho kuyavukwa wey'ngane zakwethu asibathe nzimane ngazi wena mina sibahle sazi wena thina 89. Hello Andile unjani Mpele Mayi manje mina ngifoni yami Nkosi nokuzipress mina ngisho ukusukuma ingane zawethu wemlomisi kodwa nje nokitha wemoto ngidayisa anyenze no further than ngithini no Makunene ngiyabonga ngizame further sengifolowile back months bahle ngiyabona konto yenzayo la Oh hayi ke ngicabanga ukuthi right ki credit reputation yakho makuukuthi uzikhokhela kahle awuna ma miss payments singazama indaba yemoto lokhu ngeke iminyaka imingaphi hayi lo ngizomthenga nje ngizokuthuka umdubulo sisi muhle endazi umuntu omnyama uzomshaya once ungamphuthuma umixe nezinto mixe nezinto ngingena ngobani isikhathi singena ngopasela guys ngiyabonga abafollow live wami ngizothenga kuwe please ngiyabulela kini uhambile ugodukile loyo wemsolwa nemoto embi unjani mqanjelwa wemalo na into ezongiqedela ispace lezi ithombe ezileke ingena la kambe wenza njani ukuthi into ingangeni kuwena ithombe wenze ona siyaphila imali umoja ngiyabonga wena Elise ngiyabonga Lloyd ngiyaphila Lloyd unjani sekudlule okay sibonunga ubhimbo kulapho Ithiphu nje ukuthi watshela amantombazana ukuthi awakuxoxe sibonele usukhathele ukusebenza wena uzizwa usu-rich usunemali because into ekwenza ukuthi mina into engenza ngingalali ukuthi ngikhumbule ngikhumbule ngo6 ukuthi ngo-past 5 noma ngo5 ukuthi mayikambe ngibroke ngivuke ngene eshaweni yabo siphimbana ligcineni ushade yewena bese sikhahlile usipindile ngafuni ukushutha ngithi mina cela ukuphelezela mase uyoqaqa ngikawe ngeke uzukwazi ungiphelezela wena nomna seyikhanda sengiliqaqa dokotela ngine medical aid nxe sebengizohamba nawe sula camera Mr. Lloyd Banlojin yebo khuluma noThobani from Lloyd's Fragrance Yes ngiyawasebenzisa ama perfume manje ngiwathanda angozi kuyimanje nje nginuka kamnandini kuyimanje ngiyayifela ngama perfume GT alcohol yes azani ngiya namhlanje ngoba lokho bole moto esinganayo angikufakanga under i-medical aid yami ngipha inamba yakho khona ungawathanda la okay well Lloyd ngicela mhlawumbe khona ngempela engizowathanda khona ngiyawathanda ama-perfume cela uthathe phezulu 0615520400 0615520400 kodwa sokhuluma sana ayekho nomuntu omaziyo oyempangeni because bezobe ngabo mphathisa nje uthi ngiyothatha ile intake ngoba ngizoba nenkinga mase kumele siyongena emithingini
Morning sisidudu, into engikuthanda yona mase imali phambili. Hello muhle ngathi. Hampo kulate nje ya. 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 Kama kumgedlela kuyabanda. TD. Nawe. Ayinjabo. Hello Mphazima hawo. Uvelaphi? Bengithi sagana umfazi wakuyekisa o TikTok weMphazima. Morning sisi, are you married for ntoni? Ngidayisa imoto, ngidayisa izimoto. Izimoto phambili, izimoto throughout. Lo ibuzayo nje ayingakukhontseni.